da je minister, ki je nepreklicno odstopil, še vedno se ni zavodil v parlamentu. In ustrahujejo policijo. Časopisni Hrana včeraj si je uspel s pomočjo svojih zvez, ta minister, pridobiti za 189.000 protipravne koristi za svojimi manipulacijami z zemljišči na slovenski obali. Vi prosim vse, da ponoste, da so
Obkolimo parlament. Prema naprej. Delavno. Gremo tukaj, tukaj. A so že kaj te obvestili? Gremo tukaj. Po pločniku, kar gremo. A ne? Ma ja, ne. Lopovi! 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 Kaj? Ovo je ventil, ne pa to je to. Šta pa je? A ne smijemo čest. Daj to, dajte stran! Ulice su naše! Ulice su naše! Zakaj? Dajte stran stopiti. Zakaj? Se nobenega ne ozemiram, grem na sprehod. Od kdaj? Od zdaj je zaprto. Vi postavite na te ceste, to ne pomeni, da je cesta zaprta. Ključen ti naš. A lahko grem mimo. Dajte stran stopiti, no.
Nič ne bomo stran stopili, dosti do tega sranja. Zakaj? Treba tega. Treba. Jaz bi šel za gozdarja, da sem na svojem mestu. Za gozdarja. 30 let tega sranja, stari, lega. Lahko da gremo mimo. Ne. Zakaj? Zakaj? Opove, šepe, opove, mačo. A imaš ti otroke? A imaš otroke? Sem to mi uredil. A lahko grem, prosim, mimo. Se ne bomo šli nikamor. Evo, ne moremo priti do druge strani, kjer je v bistvu egocentrična politika policije takšna, da ne dovoli narodu, da se združi in da pridemo okrog parlamenta vsi. Poglejte to. Teh 50 metrov v bistvu niso dovolili, da naredimo krog. A ni to žalostno? Pa smo prišli do resnice. Ukazano jim je, da nas ustavijo, da ne bi naredili krog okrog parlamenta, ker bi to verjetno bilo neko simbolno dejanje. Torej še vedno padajo na simboliko in ne dovolijo narodu, da se izrazi in da pove svoje mnenje o tem. A res tragikomično je to. Tragikomično je to. Ne, ampak to res prav izzivate narod brez veze. A ni glupo? A ni brez veze. Samo bi šli mimo, ja. Samo krog bomo naredili. Zakaj ne? Pa ubogate, pa vas po glavom serijo. Ja, seveda. Pa še zmer to delate, ker smo leta 2012 smo marširali s policijskim sindikatom. Ja, ni fair, Zdaj mislim. pa nočete na naš. Šli bi samo mimo. Ja, seveda, samo bi šli mimo, jebi ga. Ja, ni to. Samo, Gospa, sam pašte, da se roke zažgajo. Sam to gledajte. samo oni tudi morajo razmišljati svojo glavo, jebi ga. Če pašte. Ah, bak. Vsi bojo še želeli našo pomoč. Vse je v redu. Vse nam vsem bo zmanjkalo. A se zavedam? Tudi vam, meni, vsem bo zmanjkalo. To sem jaz to plačal. To ni fair. Vladimiro. Evo, ne dovolijo ljudstvu, da gre mimo parlamenta, da naredimo cel krog z baklami. Ukazano jim je tem revežem v oblekah in morajo ubogati. Res poniževanje državljanov na višku.
žalostno. Ne spustio nas teh 50 metrov, da naredimo krog okrog parlamenta. Pred parlamentom smo bili in smo šli krog narediti in teh 50 metrov je problematičnih, da bi naredili, sklenili krog okrog parlamenta. Tak ukaz su dobili policisti in nas ne spustili. Lahko bi nas spustili, pa bi šli krog, pa bi šli naprej, zdaj pa samo se razburijo. Kakšna provokacija, res. To je prav provokacija, res. Ne, res, jaz bi kar šel čez. Jaz bi šel. Noter.
Počutim se kot sovražnik države, Peter. Neverjetno. 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 Lopovi! 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 In mi smo sovražniki države, neverjetno je res. Kriminalci tle in njihova garda, mi pa reveži državljani tle čepimo ko budale, res je. Neverjetno res, neverjetna zgodba. Fucking taj. Res. Neverjetno. Državljani, veliki sovražniki države. Noro je. Fucking shit, ko mafija zasede oblast, je to tako, dragi moji. Mi ne moremo po ulici gor, zato ker se jim je sprdnulo, da nas zajebavajo in provocirajo. Evo jih. A vidite. Neverjetno je. Samo smo hoteli mimo iti parlamenta, narediti krog in nam ne dovolijo. Hočejo, da se razjezimo, pa da jih napademo, pač, brez veze. A oni pa oboroženi do zob. Kaj pa mi? Očitno nas silijo, da se mi tudi oborožimo, pač. To je dejstvo. Pol pa bo hudo. Sicer tudi brez orožja jih lahko premagamo, brez problema. Piše na internetu, nisam tega mislil. Bojijo se, ja. Stop! Halo?
če se gremo skupaj sprehoditi do tja? A? Vse lahko greste v parlamentu, mi pa tukaj. Ne vidim, v čem je problem, resno. Ne, resno ne vidim problema. Samo brez veze se ljudje nervirajo. Resno. Bi šli mimo in to bilo to. Ne vidim res, kdo ukazuje te nenormalne ukaze. Lahko gremo mimo. Pa se vam ne zdi absurdno, prav so bile ograje, pa ne vem kaj, noben nič ni naredil. Zdaj smo bili pred parlamentom, hočemo krog narediti, pa spet drkanje v glavo. Kar nekaj. Ampak res taka bedarija je. Šli bi mirno mimo in bi mirni bili vsi, zdaj so vsi napeti. To je kar nekaj. Mislim, se vemo, kaj je to, da nas skregajo in ločijo. Kar nekaj. Lahko gremo mimo. Evo. Mi ne moremo iti mimo. Tukaj se pa zbirajo. Zdaj dobivajo ukaz, da sredino protestov napadejo. Evo. Alo, gremo. Dajte spustiti ljudi mimo, kaj vam je fejzdarja? Kaj izzivate brez veze? Prav izzivajo brez veze ljudi, evo, ljudje mirno protestirajo in smo hoteli mimo parlamenta in ne dovolijo, da naredimo krog. Evo, neverjetno, fejzar, neverjetno. Evo ga, ta je Šefić. Razumiramo. Ampak res je bizarna situacija. Če bili mi tam, pa bi bili
zdaj se borimo tudi za vaše pravice, če se ne zavedate. Ker boste ostali brez službe in brez vsega, otroci ne bojo v šolo mogli, bodo imeli maske in kontrolo nad sabo. Briga vas. To je res, boli vas, Jok. Jaz sem bil v vojni, v Bosni sem bil in vem, kaj to pomeni. Jaz sem star 52 let. Ulice so naše! In sem bil v vojni, preživel vsa ta sranja. Ampak na hujši način, na frontu. Vem, kaj govorim. Ulice so naše! 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 Ker to je res too much. To je bedarija taka, da je neverjetno. Ajde na tetku ti. Ne, jaz sem makar. Gremo skozi. Ja, jaz bi. Aj gremo. A spustite. Naj spustite. Gremo mi dva kot starejša predstavnica. Alo, gremo mi dva. Ja. Alo, gremo. Kaj mislite? A? Kaj mislite? Jaz bi šel. Zaradi tega gospoda, ki je rekel, da ne, ali kaj? Šefa. Oh my god, naj pride šef sem, da se predstavi nama. Darija, kakšno plačo pa ima, me res zanima. Čist tam gospod ukazuje. Ja, on. In tu na dva, pač tam mu pomaga, on pa šefa. Jaz sem pa pustil službo, ker nisem poslušal ukazov. Ja, ne moreš butasti ukazov poslušati. Fucking shit, bogi konje. Zdaj nas bojo razgnali. Bogi konji res. Bravo, vsi konjički so pa nas. Rokovi! 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 Sekunda. Rokovi! 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 Nimamo nobene najave, da pridete. Ne, tu vem, da smo mogli ven, pa smo nazaj prišli. Ker šefa pokličem, da pride ven. Naj pride on ven. Rokovi! 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 Brez veze. Sem mislil, da bomo naredili krog, pa gremo domov. A evo zdaj. Ne moreš svoje mnenje povedati sploh.
Odstop! 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 Sabina, pozdrav u Sarajevo. Evo, protesti protiv vladi. 22. od 1. maja vsak petek. Tako bi tudi vi u Sarajevu mogli protestirati. Za odstop vlade. To je protivladni protest koji traje od 1. maja svaki petak. Protestiramo da vlada odstopi. Ali ne puštaju nas ni pred parlament, kar je smiješno. Ko da ne moremo... Kao da ne možemo reći na nekom drugom mjestu to isto. Pozdrav! In če je izgovor plača, jebi ga, to ni dober izgovor. Resno ni. Plača je en kurac. Življenje vaše pa vaših otrok in družin je na prvem mestu. Oni ga pa bojo preprečili 100%. Ne bo na nivoju. Ne bo na nivoju nikoli, če se jih ne ustavi. In v tem je problem. V tem je problem. To je glavna stvar. Ker nas skregajo, da vladajo. In to je že tisočletja že. Eno in isto. In če to komu ni jasno, jebemo mater. V letu 2020. Jaz ne bi šel v vojno več za nobeno državo, pa sem bil v armiji BiH in oče je bil v taborišču, brata je zadela granata, sestra in mati isto. Ja in? Zaradi tega sem tukaj, da tega ne bi tle doživel. A vse kaže na to, da bo isti kurac. Imam sina 21 let, hčerko 12. In zaradi njih sem tukaj. Ne zaradi tega, da se delam frajerja. Ker mi je poln kurac tega, da sem doživel eno vojno in da bom zdaj mi smrdi isto. Isto. Isto sranje, pizda. Kar na jok mi gre, pizda, res. Jaz ne bom več prijel za orožje, pizda, kaj? Pa sem streljal, ja. In preživel. Moj brat ni imel srečo, ja. Ni fair, pizda. Jaz na televiziji nisem hotel delati, ker so rekli, da smontiram nekaj, kar je javno iz Janša. Na Pop TV sem delal 9 let. In sem ostal brez službe. Ni fair, pizda, da za plačo